Ole chi bai ule tumpang chuan kan lo lom chu voina kan lo review le tura hi Moonstruck mixer grinder 3 jar ani a heng ho hi 750 watt ani kan supply ho hi chi hrang kan nia 500 i khan hi 750 ni ta chumi umzia chu a khol hi tle min a chak le zual tinani chu 3 jar ani a an jar ang ki ma hi chu ani nak ta vek ta adang ho tinen pokhan ali tar don hlok zang zonga tila ti chuan stainless steel body te an chin zong ate an handle te an build quality ate point ki ma hi a in ang veka hi an solid quality tha a ti chuan heta hianin mu thei ang hianin low medium le heta medium le high ang khan om ta speed thum khan mo speed chuan in hetlama hian ins grinding te ta ultimate ta hi chuan hui paint te hi wa grind zo na ang khamo kha om bokari hi 750 watt anian quality hi thakop mai du thu saman ni a heng ho hi min mu thayang hian hei hi ani a ti chuan in a chung lam te hian in chinila tlang puin karen hi kan nei lawa han ona han check tur po in mo theiri lo mai ro chu an kholi chu chakpa nga yani ti kha kanan soidu supply po kan supply chok na sa a bikin 500 watt apai ka chuan supply na sa tuna hian 753 jar chi kan nei boka ti chuan in 4 jar a hian 750 watt thau le 4 jar a hian in 900 watt kan nei bokani o chu kan nei dan ani in mu theyang hian hi anni ai annal khop mai hi an try mai ni o ti chuan in a chin li ta hi mu theyang hian a phui try boka chu anni na tlang pui anni a ti chuan in tilama te hian hi air ventilation apo kha ngal thap bokani kut khatin kala ka wang hem boi thla dei a vualu le englo ka te tu her zeu ka mo han her zeu khan ain lok lo kha ani maya kha an lan ta tlang pui le ni na tlang pui chu ani